itukišetša dikgetho tša mebušo ya selegae lenyaga mokgatlo wa EFF o re go ka ba bohlale gore go šuthišwe dikgetho go ya go ngwaga wa 2024 se se ka feleletša se dira gore go be le dikgetho tše tee mo nageng. We must postpone all of these elections to 2024 so that national, provincial and local government elections are held at the same time. Malema o re komishini ya Zondo e fedišetšwa sa ruri ke dihlopha tše di lwantšhanago tša dipolitiki di tšwela go pele setšhabeng le ga go le bjalo o re ba tla tšwela pele go thekga komishini e fela modulasetulo motlatša moahlodi Raymond Zondo o swanetše go ikemela. The state capture is factional and Zondo is a factionalist. And having made such an observation, it doesn't mean we must stay away from it. We must still go, we must still challenge it from within. Mokgatlo o re o tla hlokomela gore ditheo tša mmušo tšeo di swanago le Eskom le SABC ga di rekišetšwe makala a private ka go le lengwe go rometšwe maphodisa ka sekolong sa technical sa Louis Botha ka Bloemfontein morago ga gore maloko a EFF a ipelaetše kgahlanong le ditatofatšo tša kgethollo ya semorafe ka sekolong. Beke ya go feta go phatlaladitšwe video yeo e bontšhago morutwana wa grade 10 a kgopela thušo ya go bontša kgethollo ya semorafe ka sekolong.